tu chu la sak nakin kan vun pe chom lai dot hlei hniang la sak nak silai ani hi Australia Chin Community Eastern Melbourne in asilai kan vun som to lai tu chana khoza ram kip mi lai mi velte kan ni cha tha jang asingha mo te karap ethim mi la te chu rom angan pariat me som thum la pakhat pathian kan lei atana chun hauni da kan tai kho lai ti mi chachang te kha ase hi la he atel tu he kai mani chung ka pathong te ka au e Reverend Dr. Thong Dun ni atel mi ase kan khak chitiao ten hi lai kan rak sak lang mau mi te se asul lam hi kan rak ro thua ha lo o te le asak anom cha khan kan hei sak kawe kan upa deuh e hi lai asul lam hi zai tukan da khri fa mi kan cha hen anung mi le tha jang arak city hi ka fiang a hlai in ni hin ni lai mi dau thlen nak cha a ral adau cho ma mi shem na min ral adau mi thacham nakin rol ul na kan ral adau mi vel ti kan cha tha jang asalai ti zup na ka ngai pathian kan lai atana chun a hom phan ni akan tai khau lai lo ti mi la te he tha jang pe kan du na